tudom, majd eszélni fognak főzni bent. Nem biztos, ezt miért mondod előre, miért mondod? Ki lesz a kóstoló? Majd lesz kóstoló, ne félj. Nem fog? Nem jár mostanában? Mostan nem, mert tél van ma. Donies jeszcze jedną misku. Miela, donieś misku. Ennyi vízen. Nincs benne hagyma. Kóstold meg a vizet is. Hlavný šéf-kuchár. Az éles? Oda menj kavargatni, ne idem. Chlapci, dobre to vonia. Cibula vždy dobre vonia. Spravíme čajík, budete piť čajík? Sergiašo, kde som chcela? Annyi bajod van. Őrzi tepla? Léptek a téged. Hello. Szerintem jó. Te szerintem még minden? A melyik krumpli? Horčicu? Itt van. Chceš? Nie. Kto chce? Ja wiem. Ja mam ziemniak. Dobre. Do spravodaja. Pistä vaan sinä jo olette se vehke. Jó? Joo. No, jednoznačne. Budeme vám držať palce. Takže dneska sme mali súťaž vo varení. Jedno družstvo navarilo nám kapustnicu, druhé nám navarilo guláš. Ťažko sa rozhodovalo, lebo boli to dve rozdielne jedlá, ale chuťovo boli obidve veľmi dobré. Za tú klobásku, čo ste mi ukradli, za to máte minus 1 bod, máte 1 minus bod, takže budeme to inak vyhodnocovať. Takže prvé miesto, tak sa mi zdá, že podľa mňa sme nevedeli rozhodnúť, že kto bude víťaz, vyhral tak. Svoje družstvo si dobre veľmi navigoval Radko, ten každému rozdal. Patrik S. toto nejako nefungovalo, akože, lebo dielba práce nefungovala celkom, lebo futbal hrali a všetko možné, ale jedlo bolo dobré. Takže, ako vedúci družstiev, za to, že ste mi zešali klobásu, bude najprv Rado dostane cenu. Radko, poď vyber si, to ja cena, to je prvé, jedno je toto, gratulujem ti. A Verek hodne dostane. Veď sa podelíme. Teraz príde vedúci druhého družstva, Filip Patrik. Za to, že ste boli vedúci.
Tak. A teraz postupne prídete jeden, druhý, štvrtý do radu. Nelka si môže dobrať cenu, ktorú chce. No poď, Lucia. Si môžeš vybrať z tejto kôrky, ktorú chceš. Ktorú chceš. Vedel som, že najväčšie háčky. No poď, Paťko, poď aj ty. Ty si môžeš vybrať z ktorej strany. Chceš, si môžeš vybrať. Hoď si to. Nevarečku nie. Dobre, gratulujem ti. Nemôžem, fakt mega kert. Jaj! A naranč. Gratulujem. Počkaj, budem podaná. To nejde to tak rýchlo. Ukončiť a potom. OK. No, kde je Adria? No, ale to mi dáme to. Už to chvíľka. Čo pôjdeš na žraloky? OK. To ešte nebolo. Kde je tu? To nám bolo tam. Ty? Kde je Marek? Gratulálok. No gyere én is. Gratulálok. No už neukazujte, on je na zem. Pozerajte sa. Ešte raz, lebo Rado pozeral do sem skôr. No, Úgyhogy meg lesz szabva itt már január végzétől, januártól már úgy.